dukomeje gukunda uburyo mukunda ibiganiro byacu. Uwo bita Patrick Muyaya yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi anavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo gifite abasirikare bagera ku bihumbi 10 ku butaka bwa Kongo. Ikindi kandi uyu Patrick Muyaya yavuze yuko abagera ku bihumbi 2 biciwe muri iyi mirwano ngo bishwe n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF. Aya magambo ya Patrick Muyaya ni amwe mu magambo akomeje kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse na bamwe mu basesenguzi bagiye batandukanye. Uyu Patrick Muyaya si ubwa mbere yumvikanye yikoma igihugu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda cya RDF. Uyu Patrick Muyaya atangaje ibi ngibi nyuma y'uko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kugenda hagaragara imwe mu mirambo igiye itandukanye, dore yuko icyo bita Croix Rouge gikomeje gushyingura ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi amakuru akavuga yuko kugeza amaginga ya hari imwe mu mibiri itarashyingurwa bitewe n'ubwinshi bw'iyi mirambo iri mu bice bigiye bitandukanye hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Gusa kandi amakuru avuga yuko hariya mu mujyi wa Goma ndetse no mu bice bindi bigiye bitandukanye hakomeje kugaragara bimwe mu byobo bigiye bitandukanye byajugunywemo imibiri myinshi y'abantu baguye muri iyi mirwano. Ibi ngibi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye cyane hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ngibi bikagaragaza akaga gakomeye cyane ikatewe n'iyi ntambara yahuje umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'umwijima. Gusa kandi tutanibagiwe aba bose bakomezaga kugenda babatera ingabo mu bitugu. Gusa kandi nubwo Patrick Muyaya avuga yuko ngo iyi mirwano yaguyemo abantu bagera ku bihumbi 2 bitandukanye cyane n'ibikomeza kugenda bitangazwa n'imiryango mpuzamahanga, dore yuko imiryango mpuzamahanga yo ivuga yuko iyi mirwano yaguyemo abantu bagera kuri 900, ariko uyu nguyu Patrick Muyaya akavuga yuko ngo iyi mirwano yaguyemo abantu bagera ku bihumbi 2. Reka nizere yuko mwamaze gukora subscribe, umwebwe tugiye kubana namwe kurebera hamwe iyi mibare ikomeje kugenda igarukaho n'uwo bita Patrick Muyaya, ndetse kandi turaza kurebera hamwe ibijyanye n'imibare ikomeje kugenda itangazwa na Croix Rouge. Ikindi kandi turaza kureba ubu bushotoranyi bukomeje gukorwa na leta ya Kinshasa bashinja igihugu cy'u Rwanda ku bijyanye no kugira abasirikare ku butaka bwa Kongo, dore yuko uyu nguyu Patrick Muyaya avuga yuko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zigera ku bihumbi 10 ku butaka bwa Kongo, akanavuga yuko arizo zahitanye abo bantu bagera ku bihumbi 2, bimwe mu bintu yatangaje ariko adafitiye ibimenyetso. Gusa kandi nubwo leta ya Kinshasa ikomeje kugenda yikoma igihugu cy'u Rwanda, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'umwe mu banyamakuru akamubaza niba igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite abasirikare ku butaka bwa Kongo, yamubwiye yuko nawe atabizi. Reka nizere yuko mudusigira ibitekerezo byanyu kugira ngo dukomeze kugenda tubashakira amakuru meza kandi yizewe. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirashinja igihugu cy'u Rwanda ubwicanyi ndengakamere hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko mubireba ku matelefone yanyu, aba ni bamwe mu baturage bari barimo barareba mu gihe abakozi ba Croix Rouge bari barimo barahamba imirambo mu irimbi hariya mu mujyi wa Goma. Aba baturage ubarebesheje amaso wabonaga benshi muri bo bifashe ku mazuru. Ibi ngibi bishimangira yuko iyi mibiri y'abantu baguye muri iyi mirwano imwe yatangiye kubura. Ikindi kandi hakaba hari umwuka mubi. Ibi ngibi bigatuma abaturage bari barimo barashungera bifata ku mazuru yabo. Ni nako kandi icyo bita Croix Rouge nacyo cyari cyambaye cyikwije ku buryo buteye ubwoba, nyuma yuko bagendaga bafata imirambo yari iri mu bice bigiye bitandukanye bagenda bayizingira mu mashashi cyangwa mu magunira mu rwego rwo kugira ngo baze gushyingurwa mu buryo bworoshye cyane, dore yuko iri shami rya Loni rivuga yuko abantu baguye muri iyi mirwano bagera kuri 900, dore yuko ishami rya Loni rivuga yuko abantu baguye muri iyi mirwano iheruka Igoma bagera kuri 900. Gusa andi makuru avuga yuko hari abandi bantu benshi cyane batari bashyingurwa, dore yuko hari bimwe mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaramo imirambo igiye itandukanye, hari naho ugera ugasanga ngo bagiye bayirunda ahantu mu ishyamba. Ibi ngibi bigashimangira yuko isaha ku isaha umubare w'abantu baguye muri iyi ntambara ushobora kuzamuka. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyaciye kuri televiziyo y'igihugu, Patrick Muyaya yavuze ko ubwicanyi bw'abantu bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda RDF, avuga ko zohereje abasirikare bagera ku bihumbi 10 aribo basirikare ngo binjiye ku butaka bwa Kongo. Uyu Patrick Muyaya nta kimenyetso yatanze igishimangira ibyo avuga, icyemeza ayo makuru avuga yuko ngo hapfuye abantu bagera ku bihumbi 2. Ibi byavuzwe na Patrick Muyaya bitandukanye cyane n'ibikunda gutangazwa n'umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo, dore yuko we akunda kuvuga yuko u Rwanda rufasha umutwe wa M23.
Ibi ngibi bitandukanye n'ibyo Patrick Muyaya yatangaje avuga yuko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda arizo ziri ku butaka bwa Kongo. Gusa kandi nubwo bakomeje kugenda bikoma igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi bakavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo, umutwe wa M23 wagiye ubihakanira kure ukavuga yuko udafashwa n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa ukorana n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe n'umunyamakuru wa CNN niba ingabo z'u Rwanda zaba ziri ku butaka bwa Kongo, amusubiza agira ati simbizi, ariko nushaka kumbaza niba hari ikibazo muri Kongo kireba u Rwanda kandi u Rwanda rwakora icyo aricyo cyose mu kwirinda, navuga ni 100%. Kuri ibi birego bya Patrick Muyaya akomeza kugenda ashinja igihugu cy'u Rwanda, uyu minisitiri w'ubutegetsi bw'iki gihugu Shabani nawe yavuze yuko leta ya Kinshasa ikomeza kugenda ibona ibyobo bigiye bitandukanye hari Goma byagiye bishyingurwamo abantu mu kivunge, ndetse kandi anasaba yuko hagomba gukora ipererezwa ry'abo bantu baba baragiye bajugunwa mu byobo bigiye bitandukanye hari Goma. Gusa kandi nubwo uyu Shabani nawe avuga ibi ngibi, nta kimenyetso na kimwe kigaragaza yuko yaba afite amakuru y'ibyo byobo byagiye bijugunwamo abantu ubwo M23 yarwanaga bikomeye cyane n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abambari bacyo. Ibitangazwa na Patrick Muyaya ndetse n'uyu nguyu Shabani bitandukanye cyane n'ibitangazwa n'ishami rya Loni iri ngiri rishinzwe ubutabazi, dore yuko ryatangaje yuko abantu baguye muri iyi ntambara ya M23 ndetse na FARDC ari abantu bagera kuri 900, abandi bagera ku 2880 bagakomerekera mu mirwano iheruka kubera hari Goma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibi bitangazwa n'ishami rya Loni rishinzwe ubutabazi bihabanye cyane n'ibitangazwa na Patrick Muyaya ndetse n'uyu nguyu Shabani. Gusa kandi iri shami rishinzwe ubutabazi hari Goma rivuga yuko hakomeje kugenda hagaragara imirambo myinshi mu bice bigiye bitandukanye ndetse no mu mihanda igiye itandukanye. Gusa kandi uretse iyo mirambo ikomeje kugenda igaragara mu bice bigiye bitandukanye, ibice bindi bigiye bitandukanye hari Goma byakomeje kugenda bigaragaramo imwe mu myanda igiye itandukanye nk'imyenda ya gisirikare yari inyanyagiye mu bice byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Gusa umutwe wa M23 ndetse n'abaturage bakaba barakoze umuganda wo gusukura uyu mujyi wa Goma. Gusa kandi nubwo nta mirwano myinshi iri kumvikana mu bice bigiye bitandukanye hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, uwo bita Antoine Kisekedi Chilombo ndetse na Minisitiri Shabani baremeza yuko ingabo za leta zigikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane ndetse no gukozanyaho n'umutwe wa M23 ndetse no kurasana bikomeye cyane hariya mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi bikomeje gutangazwa na Antoine Kisekedi Chilombo ndetse n'uyu Shabani bitandukanye n'ukuri ko abantu bari kugera hariya mu mujyi wa Goma, kubera ko umujyi wa Goma ugiye kumara iminsi myinshi nta sasu na rimwe ryumvikana. Gusa ubutegetsi bwa Kinshasa bukavuga yuko ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo zikiri kurwana n'umutwe wa M23 hariya mu mujyi wa Goma. Umutwe wa M23 ukaba washyizeho ibihe by'agahenge, ibi ngibi bigashimangira yuko ari ibihe byo kugeza imfashanyo ku baturage, ndetse kandi amakuru anavuga yuko aka gahenge katanzwe n'umutwe wa M23 nako kazatuma iri shami rya Loni rishinzwe ubutabazi rizabona akanya ko gushyingura imwe mu mibiri ikomeje kugenda yandagara mu muhanda. Ireka nizere yuko wamaze gukora subscribe, mwebwe mukunda ibiganiro byacu, mwebwe mukunda amakuru yacu, mwebwe mudusigira ibitekerezo. Reka mabwire ni mukomeze mugubwe neza mu byo murimo ndetse kandi munahirwe mu byo murimo. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.